Halo teman-teman, jumpa lagi bersama Haidar Channel. Kali ini dalam mendekati Hari Raya Idul Adha, Ondel-Ondel mengingatkan agar teman-teman untuk membaca takbir menjelang dan 3 hari setelah Lebaran ya. Mau tahu Ondel-Ondel baca takbir? Yuk kita saksikan video berikut ini. Bagi teman-teman yang belum subscribe, klik subscribe sekarang juga. Jangan lupa klik like dan klik bell untuk mengetahui video terupdate dari Haidar Channel. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah, Allahu Akbar. Allahu Akbar walillahil hamd. Allahu Akbar kabira walhamdulillahi katsira wa subhanallahi bukratan wa asila. La ilaha illallah wa la na'budu illa iyyah mukhlisina lahuddin walau karihal kafirun. La ilaha illallah wahdah sadaqa wahdah wa nasara abdah wa a'azza jundahu wa hazamal ahzaba wahdah. La ilaha illallah, Allahu Akbar. Allahu Akbar walillahil hamd.